He needs no introduction because once in a while siyahlala sixoxe ngezinto ezenzakala emzini wethu I mean koBulawayo eZimbabwe eMatabeleland and today we thought ukuthi sagcina nenkayi kumhlomelo yakoDakamela and ubengabambeki ngize ngayenza sibili ukuthi ngidinga ibutho a whole battalion to look for him so finally he's here uChief uDakamela ukuthi qalisele khona phana sagcina khona ukuthi kanti what's up namphela ngimbala kubomabona kude lapha and so forth and he has been doing well for himself and for us all of us and namhla Chief asiqalise khona phana sagcina khona ngikucine koDakamela wanyamalala but ngibona ukuthi ukhona lapha ebulenjini what have you been up to? Siyabonga babandebele sithi isikhathi sagcina nakhona sibili kumhlomelo kaDakamela abanye abajoya ukuthi hayi kwaba umsebenzi omuhle kodwa ndukuya ngamehla abantu kwaba umsebenzi omuhle lakithi nxa sesikhangela ama reviews sikhangela ukuthi hayi abantu abaningi bazibuyelela kuhle emakibo akula muntu okwaba lama problems amaningi so ngibona ngathi hayi umsebenzi waba muhle kodwa ngiyezwa nje ukuthi hayi sasuka sanyamba ngama programs uzakhumbula babandebele ukuthi every sikhathi nje masiqeda imhlomelo kaDakamela sesilungiselele eminye so kuba lama engagements lapho lalapha achiyeneyo uzananzelela sasukuma nje saphuma ke khathesi sagijima saya Ireland sagijima saya eUK kube lenye futhi postpone kade kumele sibe la eUK where we're featuring iSintu Festival nemhlomelo kaDakamela okunye kwama programs esithi thina bakhona bengenelisi ukusukuma bebuye koDakamela for imhlomelo kodwa sithi thina ngokuya kwesikhathi sizabe sidobha noma 5 noma 6 amazweni achiyeneyo alabantu bethu uzakhumula abantu bethu baphumile bagcwele umhlaba lo so sizabe si-engage ama communities in different countries khona phana sibe lokuyifeature kwemhlomelo si-identify maybe 5-6 abantu outstanding abengenelisi ukuthi bebuye ngapha omunye ngathi maybe excuse lami ukuthi ngiphume ngibona abanye abantu emazweni ngale kodwa injongo kuyukuthi si-appreciate abanye abantu ababe besenza kuhle bengenelisi ukuthi bebuye so sisukile ke saya Ireland for iSintu Festival Ireland as-engage khona labantu ngokuhlukana kwabo sizama ukukhumbuzana ukuthi singobani siya ngaphi uzananze ukuthi even labelungu labo basamukele kuhle bakuthandile sabuyela ke ngaye UK siba lama engagements labantu ngokuhlukana kwabo abanye sebeqalisile ukulungiselela ukuthi bebuye kumhlomelo ezayo so izindlela zoku-engage so ukunyamalala ayisokunyamalala ngokufuna kodwa kuzama uku-engage ngoba asingeke sikuvume umbe sikwenze ukuthi sibe stagnant siqhubeke sizama ukukhulisa into esiyenzayo. So what I'm actually liking ukuthi ngibabonile abeSintu Festival lapha na kumhlomelo and what is the partnership has led to imhlomelo not ingapheleli koDakamela going international ukuthi like kulabanye abantu abamele bethola ama awards lapha but not everyone can be there so you actually imhlomelo yabalanda khona ngale to appreciate the work that they do khona ngale anti kudala isitsho sasithi intaba icheda ilandi umuntu kodwa umuntu ngiyolanda intaba le ntaba yethu sizama lokuyifaka amaviri somewhat flexibility because uzananzelela ukuthi kuma traditional institutions zethu kulezi zinto kuthiwa lokhu akwenziwa so i-rigidity leyana isisilimaze kakhulu in terms of ukwenza ezinye izinto so esebe sikwenza omunye umuntu ukuthi hayi ababuye khona ngalo kwemhlomelo kodwa ukusukuma kwami ngisiya eUK ngakhona ukuthi ngisukume labantu ababili abathathu abane abayi-team yemhlomelo kaDakamela siye kumbe siye England siye kumbe siye Ireland siye kumbe siye America siye Dubai sibalutshwana kodwa siyasilande abantu abaningi abangenelisanga ukuthi bebuye so it becomes less costly ukuthi kusukume thina sihambe khona ngalo kodwa futhi ungabona usenza into ufuna iphelele koDakamela usenza into ufuna iphelele eNkaya usenza into ufuna iphelele eZimbabwe uyabunga akaqalisi
ngoba yikho kunye kwezinto okusithayayo where thina izinto zethu ziphelela khona apha esicabangele khona ziphelela kodakambela ziphelela echolotsho ziphelela eplanch but nxa singacabanga outside the box siphushe kuze kwamukelwe ngabanye abantu abasuka endaweni ezitshiyeneyo uzananzela ukuthi into yethu izaba le sustainability into yethu iza impacta abantu abaningi than lokho esiyasikucabangile initially. Phela amakhiwa asihlakaniphela and imported their culture and language iko namhla sonke sikhuluma isikhiwa so thina we should not just say ukwethu kuphelele eNkayi kumbe koBulawayo we should also take it to other places so that abantu start appreciating ukuthi kule Mklomelo this is our way of life and that's how we spread our own culture and also have our own influence endaweni zenezi. Ndabona la khathesi Joe sithi isikhiwa si proud kakhulu nxa sikhuluma ngesilungu vele kunye kwezinto sakucabanga ngesintu sesicabanga ngesikhiwa so uyabonanzelela ukuthi ungakhangela babandebele amakhiwa esuka ngale okwenza abalamandla ukuthi asukuma khona ngalaba khona bezodingela isizwe sabo ukuthi si survive babuya kithi so that no choice but to conquer us. Uyakunanzelela but ekusikhonkeni kwakhona babuya le strategy like I always say ukuthi babuya bepackage into yabo ukuthi ibuye le language ibuye lokugqoka ibuye lokudla khathesi sidla ukudla kwamakhiwa sikhuluma isikhiwa sigqoka isikhiwa the link that we have i-culture yethu so uzananzelela lokubona khathesi maybe nxa sikhuluma ukuthi iphumula uthole isikhala ukuthi uphumula wayebhalwe PUM kungafakwa H sesi argue ulobhengula wayekubhalwe lobhengula anti khona basi argue ngento esingela mandla kizo ngitsho ngani kanti mbani vele owabhala uthi ulobhengula kumbe uphumula nalo kumele bengu-PU but basifundisa ukuthi uphumula wethu kumele belo H thina sibhali ilanguage yethu ayila kubhala so uzananzelela intent ababelayo basifaka ku-education system ba-create i-system basebesifaka ki-system so guys silama expectations njengoba sihlala sisitsho ukuthi i-culture is an expectation so guys sis-expectwa ukuthi singene ku-system be it education system social system singena exactly kulokho abaku-creatayo so khona kuyana kuyasitshaya yikho kade nguthinta-ke ukuthi ezinye izinto esizenzayo thina kumbe amanye amabala ezinye izinto esi-argue ngazo thina silamandla ngazo uyakuzwisisa ngoba asibhalanga asengizangani but nxa sikhuluma-ke nge-packaging yona leyi bona njengoba babuya kithi ngendlela babuya ngayo that we need to package ourselves sikhiphe izinto zethu zifike out there uthole la eziqhenya umlungu ngokuthwala ihawu uthole la eziqhenya ngokuthwala intonga uthole la eziqhenya ngesiko lethu yindlela esingenza ngayo manje thina inkinga ngiyaxolisa inkinga esilayo ukuthi thina isiko lethu sifuna ukuligogodlela kube ngelakwendebele kuphela sifuna libe lakodakamela kuphela lingaba lakodakamela kuphela kulula ukuthi liphele but alisuke lithi lize lefika khona khalese singamakhiwo udlula bona amakhiwo but this is why abantu bechinga ukuthi indawo umuntu eDynamos egqoke umqhele weHighland so awubona beshona egqoka umqhele but ukuthi nxa uyithandile iculture leyana and now izolo we translating ngicaba siyenza interview umama kade sithi ngihlutshwa lidlozi xa sokufaka esikhiweni uyabona akuphumi like ngendlela akutsho ngayo because sesithi I have ancestors idlozi ngesikhiwa kuyini because there's no other word that really makes it so powerful the way so nxa umuntu esithi ngihlutshwa lidlozi and nxa esithi futhi ngilephupho ngilephupho iphupho ngesikhiwa ngama-dreams but ama-dreams ensikhiwa it means a lot kutsho okunengi ama-dreams as in izifiso as in uyaphupha wena but kuyatshiyana futhi ngathi umuntu waxa wena uyaphupha wena lokhuyana ukuthi no izifiso uyawumana but nxa umuntu usukhuluma lesithi ngiledlozi ngihlutshwa liphupho to translate that to isikhiwa akuphumule yizi izinto zona lezo ukuthi kulamabala esingesiwa translate lesikhiweni omele liqanjwe linjalo ungananzelela amabala esi-French
unanzelela amanye amabala esi-German, unanzelela amanye amabala amanye ama-languages, ama-Italians. Kulamanye amabala vele ukuthi la nxa sokukhulunywa ngesikhiwa liyaqhubeka linjalo. Yeah. Alitshintshi. Yeah. But thina yithi esihlala sifuna ukulokhuza. So uthintile indaba yokuthi kanti umuntu we-Dynamos ugqoka kanjani umqhele. Yike sikutshoyo khona khana ukuthi thina i-culture yethu sifuna iphelele khonapha. And i-culture yethu thina asifuna ukuyifaka that economic aspect. Bebuya ama-British, bebuya Lesotho, i-3-piece liyana, beyithethe France. Kwakulisiko labo ukuthi sokugqoka i-3-piece. But abazange bethi izaqokwa yithi kuphela. Bathi thina ukuze into yethu isincedise iqhubeke isiba le-economic viability, asivumelenini labanye beyiyamukele beyithande. So thina singaba greedy lesiko lethu lizaphela. Remember kulama marriages kulani so sizabe lokho sidaluthana. But let's allow people to consume culture yethu. Yeah, there was I think a video that circulated on Facebook. I think you were talking about how come mama lame ngase ngwakhohliwa ngawazi okukhuluma ngabo egalitarian society. You know, if you look at the history yesintu, we had powerful women. You know, uLosigay was not a simple woman. You know, Queen Nyamazana. Even if you look at the history of my Egyptians, you know, they were princesses. You know, there was a picture I think online where uLosigay uhlezi esitulweni, uChief Sibalo uhlezi phansi. You know, that shows the power. That's why we talk umfazi uchayindoda. But after time, you know, women feel like probably that has changed and they've not been given the power that they don't realize the power that they have. Ufana le ndlovukazi embusweni. Babuya layo phela colonialism and wele sebesilethela ipatriarchy, isystem lane patriarchy. Okade ongasiyo yethu yekhosa sikhuluma nge-egalitarian society. Unfortunately, njengoba sasikhuluma khona phana ku video, there are some things sisizwe esingafuna ukuzamukela, sizidemonize, kodwa kungezinye izinto kumele zisivula amehlo, zisincedise ukuthi sibone ngendlela abadala babebona ngayo, sibone reality ukuthi kusincedise ukuthi singakhohlwa vele ukuthi sivela ngayo. So kulamanye ama-realities esingekho right ukuthi siwamukele kodwa kuliqiniso. You cannot change history kuyabe kuyinto enjalo kodwa ngisoze ngiyithinte kakhulu yona le. Yeah. So you know, like yesterday or a few days back, I saw you with the Chinese ambassador, I think. But also I remember China exhibit, and the relationship is developing. You know, you really getting to, and yet. No matter how China so haboni ngaphandle isikhala ngawo umuntu ungasoli into umuntu egqoka into enhle esazibuka funa ukwinto kwama-China like then but ungathi we-America kuba le value but ungathi ngokwama-China like. So maybe ngizakubeka kanje anti ukuthi nxa si-engage uzananzelela last year when America engage le America uzananzelela ngiya-engage even I've engaged with the ambassador we-UK kade sibe ngu-ambassador we-China sixoxa ngezinto esikade sixoxa ngazo, and ambassador we-China went a step further ukuthi azelethele abantu bezositshengisa izinto abasitshengisa ngazo kumbe abasitshengisa zona eziqakathekileyo in terms of agriculture, and we're discussing ngezinto ze cultural tourism, agro-tourism, kuyizinto ezibalulekileyo zonke zona eziyana. But then okukhona ngama-China kulezinto esikhuluma ngazo esithi stereotyping. Nxa sikhuluma abanye nxa bekhuluma amaNdebele kuthiwa impondo kayitshintshwa, anti-stereotyping nisana. But esithi sonke impondo kayitshintshwa. Then nxa sikhangela iChina babandebele ungahambe eAmerica uhambe eUK bengikhona konke indawo zona ze yonke indawo yona lana iChina iphuma phezulu ile China City yonke indawo ile China City yonke into esithwalayo eqhakathekileyo eyenziwe khathesi iyenziwe eChina. So kungaba yize nxa singakhangela iChina sikhangela ngama lenses of only mining. iChina 30 years ago, it was poorer than Zimbabwe.
but then bathatha a deliberate decision ukuthi asisoze siqhubeke senjalo. Khathi China is one of the powerful countries economically and otherwise, if not the ngoba well propaganda iyakuyala khona but number 2 and bona bazidefine bathi balokho developing country. So for me let's be inspired ukuthi 30 years ago iChina ibidubeka sathi sixoxa ukuthi ungahamba eChina usithi ngifuna udinga rural area uzafika ufike rural area yakho ungananzeleli ukuthi rural area because rural area yakho ifana nama capital cities zethu, but ican't ukuthi 30 years ago ibi ngaphansi kweZimbabwe. So mina nxa ngikhangela eChina ngikhangela as an inspiration, but then uhlupho esilalo ukuthi China sizitshela ukuthi ngabembi bombe bathweni bomnotho kuphela low otholakala ngaphansi komhlaba ama minerals, but China is bigger than that. China has managed ukuthi iqhubeke ideveloper ingalahlanga isiko layo. Culture or development does not mean you need to lose identity yakho, culture yakho, heritage yakho. So for me njengomuntu othanda culture, njengomuntu ethi nxa ikhuluma nge-rural development ethi yena i-rural development should not be urbanization, but we should retain rural bethu. So for me China ngibona as an inspiration, but wela abantu balama experiences abachiyeneyo. Omunye uzowathi yena ungahamba eGoli khathesi ufike wena udubula umuntu khona ngale asithi ungeplant ungecholotsho ungenkayi. Is it wise yini ukuthi sithi abantu benkayi bonke bahamba bedubula abantu? Is it wise yini ukuthi sithi abantu becholotsho bahamba bekwazi abantu? But bakhona abakwazi abantu. But then nation China is 1.4 billion people. So 1.4 billion people manga kama China lapha eZimbabwe, should it suffer because of abantu abambalwa bona lapha? Sonke siyaganga phandle kade sibe kukhona oJacinta besithi yithi esiqeda imisebenzi yithi izigebenga sizigebenga yini, but sikhuluma nge-stereotyping but yenza komunye la office ukuthi kwenziwe kuwe. So why is it okay for us ukuthi sithi abanye abantu banje thina nxa sothiwa sinjalo sithi thina siyasukela? So you mentioned the issue of migration later, but maybe I might as well. I saw a report izolo, I think ENCA, basically unemployment has gone up by 33%. Yes. And I was like, after abantu sebesusiwe, it's supposed to be going down, but it's going up. So it's pointing to a different direction altogether. But my question to you is, njengochief wesigaba, obviously bekulabantu abenkayi who might have been affected ngama lama operation enyabe ngafuna ukwaqamba ngamabizo, not to give them the publicity that they want. But now uhlala labantu esigabeni and looking at immigration, how do you address them? Because bazabuya kwebethi chief lalokhu, how do you handle such issues? Ngizaqalela khonapha ndebela ukuthi statistics lezi esiphuma ku-ENCA esitshengisa ukuthi 33% rise of unemployment kutshengisa ukuthi kimi lakubani lobani izinto azikho ngendlela esicabanga ukuthi zinayo, but futhi akusokucala ukucabanga ukuthi izinto zimi ngendlela ocabanga ngayo kumbe ubona ngayo, kodwa kuhle ukuthi ukubuza omunye secanga kathi ngibone ngathi into engibona le yiyo yini kubomvu yini lokho, omunye daya kukho kuyi-green. So kukhona ke khona lokho ukuthi bakhona abantu abasukumileyo bezitshela ukuthi into ibomvu kanti iyi-green. So ngizama ukuthi i-perception iyachiyana ngendlela eziningi kakhulu, but sibuya ke migration challenges esilazo uzananzelela ukuthi abantu bakithi basukile abanengi rural to urban migration, urban to amanye countries, South Africa to diaspora, and kus-affectile khona because the kus-expose kakhulu zanazo ukuthi emakhaya khathesi i-population iyabisele ngeyabantu abadala, and wonke umntwana mhlawumbe ofundile wafika form 5 form 6 labana abasestage sokuthi bengasebenza i-productive age bonke baphuma bayeGoli bathola amathuba
bekuba ngamanona lawa ama-SOS aya ama-COS aya kubo UK ngale bako America to look for ama-greener pastures. And okubalulekile khona khona ngoba angeke uhlale kunzima. But kusuka kusilimaze ngapha nxa sizama ukuthi sikhulume nge-development. Ngoba sesikhuluma labadala abangasenelisi ukuthi benze ezinye izinto. Ngiyake ngithi nxa ngixoxa nje ngizixoxela labadala ngithi khathesi ngiyabhoda khonapha esigabeni ngidinga unkosikazi. Yini lembambelelo ukuthatha ngoba abantwana baphuma baya kubogoli baya ngaphi ngaphi. Sengizenswela lapho ukuthi ngiyathatha ugcina usiya export. Samele ngi-export. So yinto eliqiniso yona leyo. Kodwa ongathi akuyenza ukuthi kukhulunywe ngayo, but i-reality abantu bethu bonke baphumile bakubobulawayo abanye bakubogola abanye basemazweni abanye. So ngeke ngathi ngikhuluma nje ngi-address e-Ireland, and I've said it kwezinye indawo ukuthi wonke umuntu osemazweni khathesi uright ebesemazweni. Wonke umuntu olapha eZimbabwe osekhaya uright khona ngale. Isifiso sami ukuthi kungasabe lo muntu ophumayo ephuma esithi uyadinga ama-greener pastures, ephuma esithi uye-UK, uye-Ireland, uya ku-South Africa. Yisifiso sami, but aso reality. Isifiso kuphela njengoba sikhuluma ngamaphupho. Ngoba abantu isimo sibi bazaphuma vele bedinga ama-greener pastures. But then I was challenging abantu bakithi abasemazweni khona ngalo ukuthi madoda, so kuyi-duty yenu ukuthi siziqoqe nini, liziqoqe nini, lithi invest back emakhaya, lithi invest back emazweni enu. Ngoba khathesi amazwe lawa avuke ejikile. Bevuka sithi buyela nini. So asizilungisele nini. And ukuzilungiselela wethu kuyancedisa ukuthi labantu beqhubeke besemakhaya behlezi bethola ama-opportunities ukuthi besebenze. So kwakuyikuzama ukuba challenge. But omunye uzazibuza ukuthi hayi ndoda umisa njani abantu and investor njani, because abantu bekhala ku-investe kanzima kunjani. So sis-encourage ke lo hulumende ukuthi xa kukhulunywa nge-ease of doing business, sikhuluma ukuthi ama investment opportunities kumele kube lula. Ngingalindi 3 months, ngingalindi 1 year, ngizama ukuthi ngi-invest, ngizama ukuthi ngivule i-company. So siyabe si-engage ke abantu kuma-parliament, ama-legislatures ukuthi hey madoda, e-parliament akuyanga kuyadlala khona ngapha, kuyakhulunywa ngezinto ezinye ezingasincedisiyo. Akukhulunywe ngezinto ezimqoka ezizamisa i-migration yethu. Kanti kubuhlungu okunganani ukuthi usuka kumbe usuke e-UK, kumbe usuke e-South Africa, usithi hey ngitshaya isikole sami lapha nje imali yami umbe ngwini lotha khona ngale, mvuke ngiyekholisa ekhaya ePlumtree labangani bami engafunda labo. Uthi ufika labo bakhona ngalo vela khona. Yazi kubuhlungu okunganani ukuthi nxa uphuma lapho wakhulela khona ungabona omunye umuntu omaziyo. So imizamo yena lesithi let's invest back, kungabi lesizathu sokuthi siphume. Yikho khona lokho ukuthi indawo zethu sezilonely, ubuntu bethu sobulahlekile, wonke umuntu usehambile out there. So siyabe sisitsho sibili ukuthi ama-legislatures, uhulumende akabe serious in terms of easing means of doing business. You know, there are things that I think we always agree with ilizwe lethu aliko poor. We can talk probably it being poorly managed, but aliko poor. And uhulumende mele by every day echona sithi kuyini ngakwenza ukuthi impilo yabantu bami ibe ngcono. You know, I was so excited the other day when seBotswana ngathi ngiphenduka ngathola ukuthi kuthiwa kusabhadalwa road access. Not that it was expensive. It was $10. But it would take you 3 hours ungathola kule line ukuthi ubhadale $10 leyo. Because yabulayinile labantu abathatha ama 30 minutes bebhalisa ama TIP. When ufuna ukuthatha nje code uthi ubhadala. But by saying ukuthi no, you're no longer paying road access, it means ngaqeda ukudindisa ku migration lapha. Semfili form lami leZimbra, if I have anything to declare, since yaphandle, since yasearchwa, semphuma ngihamba. So that is a small way of ease of doing business. And if these guys can, every day, every year, kuzathiwa bhatala $2. Nxa usuyathengisa futhi kuzokuthiwa kule levy, there are so many taxes that need to be streamlined. But also, if I put my money in the bank, kumele ngiyithole. And kumele ngibe collect. But it's all about confidence. Umuntu wahlala wathi US dollar, he 1:1 the pound or whatever. And because of the confidence that they have in their money,
kuyasebenza but thina asilayo i-confidence yona le ngenxa into esesizibonile. Khona e-America kulesikhathi i-US dollar yasurvive confidence yabantu kuphela. So khonokho kutsho baba Ndebele kubalulekile ama-systems afakwe in place and enye into vele ezahlala ingihlukumeza nxa sikhuluma ease of doing business yona le uyazi ungavakatsha kumbe kimi I think sokuyi-case ukuvakatsha lokho ngoba nxa usiye eNkayi Ndebele uyazitshela ukuthi usiye eCholotsho uyazitshela ukuthi kulungisa umgwaqo into enzima okunye okumangalisa ungakhangela iChina ukhangela u-America ukhangela u-UK from border to border umgwaqo kuphela idara for that man lokuza indawo okuncane okungamakhaya kulomgwaqo akula ndawo ongahamba khona ongela mgwaqo kuphela. So ngifike sengizibuza kanti kithi kunzima okunganani ukuthi imigwaqo ilungiswe izinto ezingaka 158 kilometers 200 kilometers kunzima okunganani ukuthi kulungiswe khona lokho. If you look at ngabo I don't know 18 bani who roads the dream Cape to Cairo why angakhulumi Cape to Cairo dusty road you know either rail or and all those kind of things so why can't we make the infrastructure that works for our people reduce distance yoke eNkayi ibe 1 hour instead of 6 so yazi ngibonile interchange lana banjengisile sikuthi hayi potential is there kungenziwa ukukhona nje na uhamba siyakubonyango uyabona kuyahambeka sibili so siyakhuleka sibili ukuthi izulu line la ngapha kungaba la kusithole interchange because njengoba sikhuluma ease of doing business kaze singantshela abantu ngiphuma khona ngale ngi-advertise imiklemelo ngisithi abantu bezo-invest eNkayi but akusilungisele umgwaqo and angilamandla olungisa umgwaqo kambe ngiyini so yazi kubuhlungu sibili ukuthi kwelina ngiyafisa ukuba la emeeting no minister womgwaqo kumbe la president ngokwakhe uthi kadala ukuthi kanti sure senzani. You know what worries me now ukuthi if people complain kuyabuya amagreta eChina evula ama-detour you know Nkayi kule detour Cholotsho kuyaba le detour Victoria Falls le detour ekhaya ePlumtree kule detour Dombodema kule detour Matopo so 2 minutes khonapho kucente kwenziwe 1 kilometer sebechaya phansi. So if all those intentions will be fulfilled, I think it will be better. Yeah, I go be serious because yiyo njengoba sasitsho sibili indebele ukuthi singaphiwa umgwaqo okunye sizabona. Umgwaqo yiyo kuthiwa umgogodla we-development. Amanye amazwe progressa nje ngenxa yokuthi umgwaqo i-right. So vele ngiyake ngitsho sibili ukuthi mina u-MP weNkayi nxa yabe khuluma ezinye izinto vele ngiyabe ngamusa nxa esukuma every time kumele ethi umgwaqo eNkayi beze bethi kanti usungumgwaqo eNkayi ngcono bemnikeza ibizo linjalo. So the other thing that I want to ask you about, and probably just find out how you're dealing with it, you know, success in our own eyes. It might not be success to you, but it breeds negativity. You know, obviously, you know, and also how do you handle such things? Yeah, inzima yona le kungikhumbuza kuthiwa Benjamin Vrombo. I think it has been echoed ngama-leaders amanengi that fought for izizwe zabo in terms of attaining independence, attaining economic freedom, lezinto eziningi. But even lasemdenini nje even yonke indawo nje I think ngokunye kuyinto okwafakwayo emzimbeni womuntu, engqondweni yomuntu, enhlizweni yomuntu. Angazi ukuthi kwafakwa uNkulunkulu ngosathane. But uNkulunkulu wayengasoze kufakwa kwinto yokhana ngoba bathi ngokuyinto abantu abaqalisa ukudevelop uNkulunkulu seqedile ngabo where abantu bangama enemies of progress balakho khona okhana ukuthi kanti yena engobani uzenzela isayitho nale engwakondebele ngePlumtree ngayenziwa ngobani. I think abantu balabantu abaprefer ukuthi ngabenza izinto
and khona kana kuhle kuhle ukusupport anti nxa guys bembona mina ngibukela i-World Cup ngifuna kuwina uMessi ngoba ngiyamthanda anti omunye efisa ukuthi na Cristiano nguye owawinayo so ngokwezinto esilapho ku-inbuilt ukuthi ngifisa ukuthi ngangubani oyenze khona lokho so ngunanzelele ke ukuthi anything esiyenzayo usiza kanti zamani nalo khadeso ungavuka UK uhanjiswe ngozibani kanti imali uyithatha ngapi khona lokho imklomelo nale sezenza lokho sokunje ubusu-understand ukuthi no abantu laba bazenzisi mina vele ngendlela engihlala ngokukhangela ngayo ungabona usukela into udunga amanzi wona eclear wayenza beludaka kimi nguthatha ukuthi imimoya ngabantu abangazenzisiyo so ngibona ukuthi ikho okunye ukumanage ukuthi ngizithi calm down uzananzelela Ndebele bengilalela omunye umuntu esithi yena ngolo muntu odwebayo umuntu lana wadweba attack enhle wathi hayi ngizayithatha ngiyifaka emarketplace kulabantu abaningi abahamba khona phana ufika wayidweba wayifaka lapha wabesebhala phansi wathi hey ngicela ungabona ku-wrong ufaka uxa wabe yenza i-experiment yakhe yona leyana wathi ubuya kusasa kumbe ngithi ntambama kwakhona ifaka ekuseni wathola i-portrait igcolo xa bodwa umntwana wathi sure ukuthi ukudweba ngikwazi mina wathatha sefuna ukukhalala waxoxela umngane kathi hayi dweba futhi portrait efana nayo uhambe efaka khona phana ungayifaka khona phana ubusubhala ukuthi wena ngicela ukuthi ungabona ku-wrong uku-correct wahlala kwazi kwatshaya intambama mbona ukuthi walala waze wakukhangela kusasa latshona ilanga wangakukhangela wathi banika isikhathi kwazi kwaba yi-2 days wathi seyakhangela wathola i-portrait i-clean ayidwetshwanga xa ayifakwanga correction ngoba kukhanya kulula uku-criticize without solutions kulula ukubona into uthi ngayinto le inje kumbe ngayinje uzakhumbula futhi umama lo wayehamba lo babakhe Ndebele wayehamba lo mkakhe behamba ngedonki begadi idonki bobabili behlangana namadoda amabili madoda lina shwa lifuna ukubulala idonki legada libabili hayi kubuhlungu shwa yehlana edonkini leyo bayehle edonkini lana bahamba bahlangana labo futhi shwa la ehamba idonki izihambela lina hamba shwa liziyelele kanti kuyini ngcono ngakugada umama wabegada umama bahlangana naye futhi kanti wena babo esiyelela shwa wakadisa umama idonki kulokuthi ugade wena udlisiwe wabegada idonki wachiya umama wathi akambe shuwa ubabo njalo shuwa wachiya umama ehamba ngenyawo yena ehamba ngedonki you understand so abantu abazenzisi vele balakho khona kukhanya ukuthi kumele bebesithi gada idonki ungayigada bethi wayugadile ungayekela uyigada ugadisa omunye wayo ungayigadanga so abantu vele banjalo ayisiyo into yakithi so kithi i-problem nje yesizwe i-problem yomhlaba nje jikelele abantu banjalo kuloko into kadevelopayo after uNkulunkulu zeqedile ngokubalungisa well i-criticism ibalulekile but kuleyinye uyibona ukuthi le ayila uNkulunkulu phakathi. I think we become our worst enemies sometimes because I think kwesinye isikhathi there's an Italian writer who says uhlupho kwesinye isikhathi ukuthi i-social media inhle but yathatha omunye umuntu owayevele ngavunyela ukukhuluma ngitsho lebhawa awayesekunxa ekhuluma bethi shut up wena yamnika i-megaphone ukuthi kade sengathathisa la ngubani because ngingamphuka-ke ngiyapho ngufika labantu namntu uthethisa ubani ulamanga wena vele kuyini khona okwenzayo but I'm not giving reason but criticism is good it builds you but insults don't build and also in our criticism we should not criticize to destroy we should criticize to build so kwesinye isikhathi kumele uzibuze ukuthi so khona okengikwenzayo do I want to build do I want to next year to come and find this and probably this is why for maybe I'll speak on behalf of Sight Sight inumber yabantu abakhangela ama-program lesiwenzayo is 80% men and 60% women no and 20% women why because mama bayesaba ukuthi ngathi lapha ngizathethiswa and ukuthi so I would rather avoid critical issues so sigcina sizibukelela imdanso ku TikTok than engage in conversations that build because sesaba ukuthethiswa
Ntungakhangela baba Ndebele, it's 60-40, omama by 60% nasi 40%, if I'm not mistaken, but the ratio is 2:1. Yeah. Baneng. So ama-platforms anjenge-site and any platform elemfundiso expose ezinye izinto ekhuluma ngezinye izinto cannot be watched kuphela ngabo baba ngoba vele baba balutshwana 100% yabo i-half yabo mama. Yeah. So i-society is made up of many women than obaba. So ngibona ngathi khona kokutsho and uzanazela iChina ngeke ngezwe ukuthi ithe yona nxa ungena qualification le hayi ukuthi ucomment ku social media siyakubhana kubi sibili ngoba sonke sile freedom of expression but any freedom of expression uyabona ukuthi no le ayilandanga kuzokhulisa njengoba sikhuluma constructive criticism balezobhidliza. So bakhona abanye abantu vele naturally abanemoya yona leyo ukuthi bezobhidliza but ngibona ngathi uyagcina usugrowa ukuthiwa thick skin but sonke singabantu ezinye izinto zikufinyelela but nxa singathatha i-social media siyisebenzise for izinto ezinhle singakhatshana because mina what I've seen nge-growth emhlomelo ikhulile ngenxa ye-social media meaning ukuthi kule positive growth kule positivity nge-social media ama-platforms is allowed ukuthi imhlomelo ikhule nsuku zonke ngoba it reaches many people but let's spread more love, let's spread more positivity ukuthi zilathi sibe ngabantwana ukuziyembula amakhwapha senzeni but abanye sezilokhuza. Basically, I mean, through social media, I mean, our site exists solely on social media and on the website. So I will use paper thing. But in that, I think, like you are saying, we should be focusing on the positive and not in I mean, on that note, as a leader, what drives you? What is your principle? In terms of leadership? Yeah. Mina Ndebele ngithanda ukukhangela ngizama ukubuyela emuva ngangingekho. Nxa ngibuyela emuva ngingekho laphana odakamela bokuqala. Ochaka bokuqala kungakabi ngochaka dala khonale abantu besasebalutshwana manje sancebeka ngiyakwazi sibili mhlophe ukuthi asiqalisanga ngezimpi ukuthi uvuthwa ngumkhokheli uleader awuvukanga kuphela ngokuthi uchawubani ngenduku but ngendlela mbona ngathi humanity yayiqoqekile. So nginanzelela ukuthi abantu bakhethana bengu5 ukuthi madoda asingeke sihambe singena mkhokheli la kodwa njengoba siyi5 siyi6 lapha liyambona uNdebele uNdebele ungashota amanzi uyagijimedi ngamanzi uNdebele uyasikhathalela uNdebele ngathi uyasivikela libona njani uNdebele asikhokhele. Mina ngendlela yami okubona kwami mbone ngathi that's how leaders were born. Where they portrayed characteristics of desired leaders. Abantu bathi lo ngumkhokheli wethu. Then ngabe sengukhangela futhi ngokuthi nango sembuyile mina ngodakamela ukhokho bakakhokho ukuthi bakhethelwani angikwazi but I would want to believe ukuthi bakhethelwa characteristics leadership. Mhlawumbe iphuthe labakhona ukuthi kuzathi njengoba dakamela sesivumelene lapho ukuthi wena uzasikhokhela ukhokho khona ngayo lo mntana wakho uzasikhokhela lo mntana wakho uzasikhokhela lokho uzasikhokhela into naleyana I think yayi right but then abadala babele belief yokuthi umntana wakhe laye uzafuza yena udiwo lufuza imbiza vele babezitshela khona lokho. But ngithe ngukhangela thina sibuya sesile entitlement nxa mbuya mina sengiyinduna phela abantu bami yikho abadala sithi abantu bakababa abantu bami bese ukukhuluma kuthiwa ngu-Abdul Sheikh indoda engumongameli laphana eDubai bayibuza ukuthi how do you see the future instead of ukuthi hayi future mina ngibona kunje uthi yena
ukhokho kakhokho wami wayehamba ngecamel, ukhulu wami wahamba ngecamel, ukhokho wami omunye wahamba ngecamel, ukhulu wami wahamba ngeBenz, mina ngihamba ngeJeep, umntanami uzahamba ngeBenz, umntanami la probably, but isizukulwana sami sizagada icamel. Athi ndoda kanti uthina sikuzwa yena, uthi yena hayi uyabona izikhathi ezinzima zicreator amadoda strong. Amadoda strong acreator izikhathi ezilula. Izikhathi ezilula zicreate amadoda weak. Then amadoda weak acreate izikhathi ezinzima. So kuloku yi-pattern uzananzelela ukuthi i-leadership nje yonke ungayistarta kuhle kule pattern enje so kule pattern enje so where ama ancestors ethu ama predecessors ethu create a conducive environment ukuthi thina nxa sifika sikhokhele, but thina nxa sifika siba le entitlement ukuthi bantu bami, ukuthi ubaba sasimhloniphelani, ukhokho sasimhloniphelani, mina ngikwazi. Ngitshela ukuthi nxa uthi ngihlala students sona lesi kuthiwe ngikhona lokho sokunjalo. That's why ke kuthiwa khona respect is earned. Asingeze kuphela ukuthi wena nxa kuthiwa ngingu-chief dakamela sokumele kuthiwe sesikuhlonipha. Kulezi zinto kumele ngiziprove, kumele i-respect lana ngiyi-earn. So ubuzile ke ukuthi yini engidrivayo. Ngidrivayo ukuthi nxa ngikhokhela mina ngifuna ukukhokhela ngendlela engifisa ukukhokhelwa ngayo. Uyangizwisisa? Nxa ngicabanga khathesi nxa ngu-engage so ngu-engage ngendlela yokuthi nxa ungayimi engi-engage induna kungayisimi induna ngingafuna induna engi-engage njani. Nxa ngi-engage ngumuntu ongumkhokheli engimkhangelela phezulu ngifisa ngi-engage njani. But ezikhathini eziningi ngingaba ngumkhokheli mina ngiba lokuyi-entitlement ukuthi wona umncane kimi. Kanti wena uyazikhethela ukuthi ube mncane kimi. Nxa ufuna uyadaya zona dakamela mina lokho angungeni uyinduna enkayi khona. Not lapha le khona. You understand? So I think ngenye into okumele singabakhokheli siyifunde yona leyana ukuthi singabakhokheli ngenxa ukuthi abantu bayavuma ukuthi sibakhokhele. You understand? So abantu balala ilungelo lokungavuma ukuthi bakhokhele. And they rebel against you. They rebel against you. So ngibe sengifika ke khonapha. I-French Revolution ungayibala. Marie Antoinette labo Louis XVI baqedwa ikhonoko i-entitlement. Uyise esithi yena I'm the state and the state is me. Sele entitlement. But sisaka imonarchy leya siyakhelanga based on ukuthi wena the state is me. Akulento enjalo. Bagcina ukufaka amakhanda abo baqoma amakhanda. Ngenxa ukuthi bona basebezibona ngathi sebakhulu kakhulu kulabantu. So ngiyakulona leli ke ukuthi mina okundriver I'm not perfect. But isifiso sami ukuthi nxa kuthiwa ngiyakhokhela, nxa kuthiwa ngi-engage umuntu ngim-engage kumbe ngimkhokhele ngendlela lami engifisa ukuthi ngingakhokhelwa ngayo nxa kuthiwa ngiyakhokhelwa. So that is what is driving. Yeah, after this I don't think I want to spoil it further, but sesicina lapana njengomkhokheli ngoSeptember kujaluka lomgubho kukhunjulwa inkosi uMzilikazi. Wena njengomunye wabakhokheli abakhona esigabeni ungathini ebantwini about usuku lolu kuyini obakhuthaza khona? Selifikile usuku, sesifikile isikhathi somdabuli wesizwe samaNdebele. uMzilikazi nguye wakhe isizwe lesi esuka khona ezizofika lapha ebutha isizwe ngendlela ebutha ngazo wazofika lapha esithi thina ngumdabuli wesizwe sona lesi. uMzilikazi uqaka uyinsika yesizwe sona lesi. Ubukhosi obuningi izinduna eziningi zizinduna ngenxa ukuthi uMzilikazi wakubona kufanele. Njengoba kufanana lokuthi uMzilikazi waba inkosi ngokuthi ezinye izinduna zakubona futhi kufanele. Kuphonga ungikhumbuza nje ukuthi mbona ukuthi uMzilikazi wayengahambe esithi ngiyinkosi kodwa abantu babesithi uyinkosi. So I think i-leadership yamenza bamhlonipha ngendlela enjalo. So namhla sikhumbula khona ukuthi uMzilikazi kazange ethi uyinkosi kodwa sathi uMzilikazi uyinkosi. So ubukhosi lobuyana lelanga lelo 4 and 5 September kubalulekile ukuthi sihambe nini sekuthi kwaqa laphana
siyebungaza umsebenzi wenziwa ngumzilikazi. So sikhuthaza ukuthi abantu abaphatheke, abantu abavunule, abantu abasukume beyexhasa, bethintane labo MMCA bezama ukuthi bencedise ukuthi umsebenzi lona uphutshe ube muhle, ngoba uyiyo esingathi yiface yesizwe sethu singamaNdebele. UbuNdebele bethu bukhona phana, so kuyikukhuthaza sibili babaNdebele ukuthi hayi akusetshenzwe kube kuhle kube njeyana. Yabonga. Yeah, on that note, I think sibonga uchief ukuthi esivakatshele induna uDakamela sixoxe ngento ezitshiyeneyo. Mina engikucela kini ukuthi kuma platforms la phela the numbers matter, so please do not just watch ubusuhamba kuphela uthi amaNdebele ngompondo ayitshintsho akubhadalwa like, subscribe and share ukuthi lawo okubonileyo abanye abantu bekubone, because I always worry if the subscribers are more from other countries than abantu bakithi. So my encouragement is please do like, do share, do subscribe. Elami bizongo uzenzele Ndebele.